захват цели, доложил командиру, и уже он начал уже помповым ружьем гранату. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman aksi pasukannya dalam memblokir dan menjatuhkan quadcopter pengintai Ukraina. Pasukan lintas udara Rusia dengan senjata drone dalam operasi militer khusus mendeteksi quadcopter Ukraina dan mendaratkannya di wilayah yang dikuasai Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu 18 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan juga disebutkan unit pasukan lintas udara secara aktif menggunakan senjata drone dalam perang melawan drone Ukraina. Mereka terbukti efektif dalam kondisi pertempuran. Senjata memungkinkan untuk menonaktifkan UAV quadcopter Ukraina yang digunakan pada jarak 1 atau 2 km yang mengurangi kemampuan pasukan Kiev untuk mengintai garis depan dan menyesuaikan tembakan pada posisi pasukan Rusia. Услышали звук квадрика, от командира поступила команда «Воздух». Товарищ мой видел первый, дал трассерами целеуказания по квадрику. Я уже по трассерам уже заметил квадрик, начал работать пушкой, заметил ее, сразу разрешал захват цели, доложил командиру, и уже он начал уже помповым ружьем гранату. Квадрик, Мавик 3, отработали и посадили. Стой! Дай нож. Услышали звук квадрика, от командира поступила команда «Воздух». Товарищ мой видел первый, дал трассерами целеуказания по квадрику. Я уже по трассерам уже заметил квадрик, начал работать пушкой, заметил ее, сразу разрешал захват цели, доложил командиру, и уже он начал уже помповым ружьем гранату. Квадрик, Мавик 3, отработали и посадили. Стой! Дай нож. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.